लमदम असिद ड्रग पॉलिसी लेतबना अतोपा स्टेट सिंगदगी मणिपुर ना ड्रग की चैथें ख्वाइदगी वांगना फंगबा स्टेट ओइरे कुंभी सेटुपुर ममांग लेकाइदगी पिकलीबा अंगांग अमा लेखिदबगी वाहौदा सगोलबल मोइरांग लेरक्ता लेबा मदर्स केयर चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दा इरांग थोखरे मणिपुर दा तत्तना थोकलिबा मॉब वायलेंस लेपु हाइना मिंगथोनबा कैंपेन अमा मणिपुर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ngasiदगी हौदोखरे अमसुंग सेंटर दा अनौबा लेंगाक अमा सेमननबा प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बीजेपी की लुचिंगबा नरेंद्र मोदी दा बाटन तौखरे मैम खुरुमजरी अदोमने येंगबिरिबस इम्पैक्ट न्यूज़ नि आई मोमोका सलामना हौजिक पुंजा सिफावगी मरुइबा पाउसिंग म्याम द पिजरी स्टेट असिगी ओइबा ड्रग पॉलिसी अमा सेमनबगी पांदमदा नोंगमगी ओइबा वर्कशॉप अमा पैलेस कंपाउंड लेबा सिटी कन्वेंशन दा पांगथोखरे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट सिंदुना पांगथोखिबा वर्कशॉप अदुदा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर एनजी उत्तम याउना पुलिस नाप की मकोक थोंगबा ऑफिशियल सिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लनाई लुप अमदी ऑर्गेनाइजेशन कया की मिहुत सिंगना सरुक याखी वर्कशॉप अदुगा मरी लेनना सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर एनजी उत्तमना हाइखिबदा मणिपुर असी अतोप स्टेट सिंगा चांगदमनाबदा ड्रग हाइबदी यू गंजा अमदी ओपियम प्रोडक्ट योनबा अमदी सिजिनबना पिरकपा चैथेंग ख्वाइदगी वांगबा मफम ओइरी अदुबु स्टेट असिगी ड्रग पॉलिसी लेतबना ड्रग ना खुनाई असिदा पीरिबा चैथेंग असी लाक्सिनबदा खुदोंग चादबा ओइरी लमदम असिगा चंग चानादबा ड्रग पॉलिसी अमा सेमनबा होटनरकपा कुइरे अदुबु खुदोंग चादबा कया लाकपना मरम ओइरगा स्टेट असिगी ओइबा ड्रग पॉलिसी अमा ngasi फावबा सेमबा ngamdana lakli हौजिक लैरिबा लैंगाकना ड्रग की मायोक्ता चंगसिलिबा खोंगजंग असिदा अनौबा मायोन अमा पीननबा पांदमदा मणिपुर स्टेट ड्रग पॉलिसी ना सेमनबगी थौदांग असी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ता सिना रखिबगा लोइनना अहानबो ओइना तोंगान तोंगान स्टेक होल्डर सिंग यावहंदुना वर्कशॉप असी पांगथोपनी ngasi वर्कशॉप अदुगी शरुक अमा ओइना रिम्स की साइकेट्रिक्स डिपार्टमेंट की एचओडी डॉक्टर आरके लेनिन problems analysis and responses on drug use in the state of Manipur amadi lawyers collective forum की deputy director Tripti Tandana Manipur state drug policy potential and opportunity in law haiba topic ta wangangki मणिपुर लेरिबा सुगुम्बा निशा सिजनबगी चांगसी इंडिया की एवरेज दगी मणिपुरना अयाम्बा पोत वांगबा अखोइना खल्लिसी ड्रग पॉलिसी सेंब मतमदा मणिपुरना मांगजिन थागदबनी मणिपुर की फजबा ड्रग पॉलिसी अमा पुथोअकांदा अतै स्टेट ना मतौ तमको ओइजनु हाइबजिगी आसादा खोइंगासीजी इहान हानबा फील्ड सिदा मतम कुइना थबक तौराबा रिसोर्स पर्सन मयाम कौजरगा वर्कशॉप से सिनबनी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की लेवल दा मैरा पाइबी की लेवल दा ड्रग चारुरगा निशा चारुरगा रिहेबिलिटेशन तौर मतुंगदा मसामउ फगलअबा मी यावबा अखोगी वर्कशॉप ट्रांसजेंडर जिंग यावबा वर्कशॉप अदुमाइना अखोजी मखल मखल खर सिल्लगा मयाम गे एडवाइस लौरखिनी अखोगी ड्रग पॉलिसी सी ड्राफ्ट होइना लेर मतुंगदसु मु मयाम दा फोंगदोअगा मयाम गी सजेशन कौरखिनी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की कुंभी सेटुपुर ममांग लेकाइदगी पिकलीबा अंगांग अमा लेखिदबगी वाहौदा सगोलबल मोइरांग लेरक्ता लेबा मदर्स केयर चिल्ड्रन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर दा इरांग थोखरे थौदोक अदु ngasi ayuk pung 9 मखाइरोम ताबा मतमदा थोखिबनी थौदोक अदुदा खोइसाउनरबा मियामना हॉस्पिटल की पोचै खरा थुगाइखी तुंगदा इम्फाल वेस्ट की एडिशनल एसपी ऑपरेशन ए गणश्याम न शर्मा लुचिंगबा नुपी पुलिस यावबा टीम अमाना इरांग अदु लाक्षिंखी थौदोक असिगी मतंगदा लेखिद्रबा अंगांग अदुगी अपोकपना फोंदोरकपदा था असिगी मे कुंदा हॉस्पिटल असिगी डॉक्टर अमगी मखादा अंगांग असी एडमिट तौखिबनी डॉक्टर की पाउताक मतुंग इन्ना अंगांग अदु मे कुनगा हुमदोई की नुंगथिलदा हॉस्पिटल असिदा ऑपरेशन अमा तौखी लोइनना डॉक्टर ना अंगांग अदु कशु थोदोकपा तौररोय हाइदुना मे कुनगा मंगादा डिस्चार्ज तौनबा हाइखी युमदा पुथरकलबा मतुंगदा ngasi ayuk pung 3 मखाइरोम ताबा मतमदा अंगांग अदु लेखिदबनी हाइरी अꯩꯅ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯃꯁꯥꯃꯛ ꯊꯦꯡꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯥꯃꯛꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯑꯃ
ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯣ ꯂꯥꯜꯂꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯒꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯝꯃꯣꯏ ꯑꯩꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯡꯈꯤ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯀꯟꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯁꯣꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯣꯏꯑꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯗ ꯏꯟꯐꯦꯟꯇꯥꯏꯜ ꯍꯥꯏꯄꯔꯇ꯭ꯔꯣꯐꯤꯛ ꯐꯤꯂꯣꯔꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯅꯣꯁꯤꯁ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯐꯒꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 25ꯗ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯄꯨꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯃꯥꯡ ꯑꯇꯥ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈꯤ ꯎꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯃꯁꯥ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯂꯥꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯣꯏꯅ ꯌꯥꯡ ꯆꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯝꯗꯦꯅ ꯌꯥꯡ ꯆꯤꯡꯉꯒꯁꯨ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯁꯦꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯑꯦꯝꯞꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡꯗꯣ ꯁꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯎ ꯑꯗꯩ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯒ ꯕꯔꯄꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯑꯣ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯕꯦꯁ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁ ꯑꯣꯔ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯀꯣꯟꯁꯜꯇꯦꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯐꯇꯔ ꯑꯣꯜ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯥꯟꯅꯕꯅ ꯐꯪꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯐꯇꯔ ꯑꯣꯜ ꯑꯩꯗꯤ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟꯅ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯅꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣb ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯇꯠꯇꯅ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕ ꯃꯣb ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯃ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯤꯄꯜꯁ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯟꯠ MPDFꯅ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ RJSPꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯃꯣb ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁ ꯂꯦꯞꯄꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯕ ꯋꯥꯜ ꯄꯣꯁꯇꯔ ꯀꯌꯥ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯊꯦꯠꯀꯗꯧꯔꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒ ꯎꯅꯕꯗ MPDFꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯥꯄꯝ ꯁꯥꯃꯨꯉꯧꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯄꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯨꯅ ꯐꯨꯕꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯆꯠꯊꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯇꯨꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯐꯪꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯈꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗꯩꯗ ꯃꯥ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯩꯔꯦꯗꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯔꯛꯑꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯃꯤ ꯐꯨꯕ ꯍꯥꯠꯄ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯔꯥꯜ ꯂꯪꯖꯔꯨꯔꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣb ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯇ ꯂꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯝꯖꯤꯡꯉꯤꯕ ꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯥꯜ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯏꯆꯦ ꯏꯆꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁꯇ ꯇꯥꯛꯄ ꯂꯣ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗꯅ ꯍꯥꯠꯀꯅꯤ ꯇꯨꯞꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯦꯜ ꯗꯤꯀ꯭ꯂꯥꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯍ꯭ꯌꯨꯃꯦꯟ ꯔꯥꯏꯠ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯠ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟꯒꯤ आर्टिकल 1 to 21 ꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯕꯨ ꯂꯨ ꯅꯥꯟꯅ ꯊꯝꯍꯟꯕꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ NGO 8ꯅ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯁꯦꯝꯕ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯜ ꯀꯣꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ CISMꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯃ ꯂꯝꯗꯦꯡ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯗꯨꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ 10 ꯔꯣꯝꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 200 ꯍꯦꯟꯕꯗ ꯂꯩꯅꯥ ꯂꯥꯏꯌꯣꯡ ꯀꯌꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯦꯝꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ CISMꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ WUMꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯑꯅꯟꯗꯅ ꯍꯥꯏ ꯂꯝꯗꯦꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌꯥꯗꯒꯤ ꯈꯣꯝꯒꯠꯂꯛꯄ ꯑꯃꯣꯠ ꯑꯀꯥꯏ ꯀꯌꯥ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯆꯨꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯝꯅ ꯂꯝꯗꯦꯡꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯀꯠꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ CISMꯅ ꯃꯍꯨꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ IMC ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯗꯤꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ CRU ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯟड ꯁꯦꯜꯁ ꯔꯤꯄ꯭ꯔꯖꯦꯟꯇꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯔꯦ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯂꯝꯗꯦꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗꯦꯡꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯂꯤꯗ ꯋꯦꯁꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯃꯦꯟꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯗꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯕꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯗꯤꯖꯤꯖꯅꯆꯤꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯅꯥ ꯇꯤꯟꯅꯥ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯄꯣꯛꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯦꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ NGO ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯝꯗꯦꯡꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯨꯞꯀ ꯄꯨꯟꯅ ꯌꯥꯅꯗꯨꯅ
हारिबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान असी मपुंग फाना चथब याननबगी ओइबा लेकाई मयाम सिंगसिगा लेनबा मरी सिंग अदु सागनबा होनबदा अखोई मेडिकल केम असी लेकाइना पामबगी मतुगिना तंगाई फद्रे हाइबदुना मरम ओइरकाना हुजी हुजी की ओइना सिंजबा असिगुमा मेडिकल केमनी All Manipur Art and Culture Students Union Amakshu ki Kunsuba Foundation Day ki thauram ngasi pangthokre Jawaharlal Nehru Manipur Dance Academy ki Auditorium Hall da pangthokiba thauram aduda Manipur State Kala Academy ki Secretary L Kishorjit Manipur State Sumang Lila Council ki Lifetime President PS Gunachandra Amuko ki Advisor R Yongso Song Koireng Padmasri Nabaware Payauna Lamdam Asigi Ching Amadi Tamgi Saknairaba Guru Amadi Artist Kayana Saruk Yaki Masigi Thauram Adugi Sharuk Ama Oina Amakshuki Maikei Dagi Lamdam Asigi Saknairaba Artist Kayada Kudol Tamduna Ikai Kumnaki Cultural Exchange Program Gi Sharuk Ama Oina Lamdam Asigi Ching Amadi Tamda Lairiba Tongan Tongan Ba Furuf Singi Cultural Program Kayasu Utki Maruina Manipur Lairiba Tongan Tongan Ba Furup Mayam Sigi Culture sing as a mood kitanaba koina honazaba mayam sigi to antoan fruit sing sigi mute sing to yauraga amaksu the ngasi mupuna waktung minari Manipur laiba to antoan ba culture sing hybrid to antoan ba fruit mayam maitai pangan laiba singmi ki fruit mayam tangkul ragi purum prithibi da khwaidagi missing li haina haina li purum mioi chani muktang ngairaba sigumba fruit sing si yauna cultural integration adu isu mathakta अखोई कल्चर से मुद खिदनबा होनदुना ngasi thauram ase pangthokchaban Tanthada Dance and Cardio Workout Institute na Sinduna Anirak Suba Manipur Dance League Pangthoklagani Hairi Lamdam Asida Lairiba Naha Singbu Makhoi ki oiba dance ki haitoi singthoiba uchanaba platform ama pibaga loinana Naha Singbu Masamawu fana leihanaba ki pandamda Manipur Dance League asi pangthokpani haina institute asi ki maikedagi thamlakli Ya School Police Lenda Leiba Tanthada Dance and Cardio Workout Institute ta Paumi Shinga Unaba Amada Institute asiki brand ambassador Salai Luang Chana Hai Anirak Shubo oina pangthoka dauriba dance competition asi maru oina dance pu pamjaba mioi singda platform ama pibiduna lamdam asida haitoichi Hena chakhatpa ngamnaba lambi ama sembani tongan tongan ba category manga thokna pangthoka dauriba competition asida mai paklaba sing national level dance competition singda yauhan ba ngamnaba hotnagani haina salaina phongdorakhi competition asigi audition institute asida June 9 amadi 8 da chathagani aduga competition asigi grand finale na June 10 da MFSDC da pangthokani hairi Manipur lairiba akhoi masagi talent leijaba mi platform phangjadaba haib tare kai haibdi akhoi gi leijadabdigi platform phangdaba mayam amsu lei adegi jagoi saraga su thopam khangdaba mayam amsu lei amtang di putoga atop state yam da thanaba akhoi amtang sillang si haina putokna bdi ka sumain sinjarakpan adaga khangat haudaba sing su akhoi na magi dance ki leiriba magi pithorok sing do akhoi na mu kokshen biraga mafam sida leiriba akhoi faculty sing na sembira kanda akhoi na mana karai bo kari tongning haibdo akhoi na mangon support tawbiraga mafam du puthokna bagi dam ta akhoi sillang ba kharma khaida hujare Kaksing District ki Kaksing dagi ireng bam phauduna chatliba tekcham taba lambi da thokiba accident ta nupa ama laikhidre Impact News na phangba pauda ngasi nungthil pung 3 taramdai da lambi adugi hithangpham thong mapada tata Hiver Dripper amana Honda Activa da thengjin badagi Activa thorakhiba nupa adu laikhidabani hairi laikhidraba nupa adu ireng bam hawairo mamang laikai dagi laishang tem Gamson Chahi Yankaiga Mari Apokpa Laikhidraba Munalni Tata Hiver Deeper Registration Number na MN0C 3485 Adu Thaurakliba Driver Adu Truck Aduga Loinana Khongjom Police ta Changjaraklaba Matung Kakching Police ta Sinakre Hairi Masa yanaduna chen chongbagi thaudo amaga mari lainana Moirang Police Station na nupagi apokpa phajin khre nupa adugi phajin khraba apokpa asi athuba matamda thadok pirau haina imung manungi mioi singna mari lainaba singi pukning singsilakli Manipur Press Club ta Paumi Shinga unaba amada imung manungi mioi singna loitong khunau mamang laikai dagi ningombam Munim Chandra Chahi Kunga Taret apokpa and Chauba amasung Moirang
Fairembam Laikaidagi Easter Konjengbam Chahi Kunga Mari Apokpa Nabachandrana Asi Masa Yanaduna Tha Sigi Tarik Taraga Mangada Chenki Nupi Mayumna Nupa Asi Pamdabagi Mawong Ulakpadagi Makoi Ani Amuk Hana Chenki Pau Haidokpa Chatnaba Taurang Tauringaida Moirang Police ki team ama laktuna Chawbapu Fakivaga Loinana Lokthokpa Chatlubada Lupa Lishing Ahumsu Lahoki Hairi Unaba aduda saruk yakiba Easterna Makoi Ani Masa Yanaduna Chenbani Maramasina Moirang Police na Fazinduna Tamliba Makubokpu Atuba Matamda Thadokpira U Hairakli Moirang Police station lao na Moirang Police station sale nupi mai musu kore kan sita Moirang Police na hai moi ai wajina ma to na palicing tara mu kaina toro piro adu ka koine ko sansi jana ma sillage hai aja koina paisa di pau hadu pa hangdu pa pen paisa yaw dana koi mari sa padagil pa sama sa to yaw dagil palicing hum ji pire la kan da nupi mai mi la la kan da nupi mai gi mi sina la kan da nupa koi ani le horo agan adai sakro nupi poro adukan mapa thadoke hare adai ago ekna moi akhoi ahum chatle akhoi hum lan mapa ji phawre le hore police station dani le hore nupi mai dan te Yum palaba nupa nupi singna aronba mari thambiganu laingakna asigumba thawong asi thingnaba akanba lo sembiu haibagi paujel puduna thama chupna Manipur sin pathungna chatluba nandaibam tompoki khongchat ngasi kangla da luishinkhre masagi chahi taraga mapan khakta ngairiba tompoki khongchat asi amuko UCM amadi woman against crime na mateng pangtuna mamang thagi tarik kunga taruktagi kangla dagi chatpa hokibani ngasi tompokna kangla yaurakpa matamda miyamna mahakpu harau tayamna okhi Matang swais the break am lawjage break ki matungda center da anoba laingak ama semnanaba president Ramnath Kovindna BJP gi luchingba Narendra Modi da khanghan khibagi pau amati Manipur amasuk malem gi tongan ba I pau sing puduna lakjage impact news po mideng ta duna lebiu mayam bo amuka na taram okchari bulletin asige makhata ba pau mayam da pizari Center da anoba laingak ama semnanaba president Ramnath Kovindna BJP gi luchingba Narendra Modi da batan tawkhre constitution ke article 75 subsection 1 gi matung inna president Ramnath Kovindna Narendra Modi bu leibak asigi prime minister oina hapkhibaga loinana union minister oina hapkadaba singi maming pikhalaknaba Modi da khangankhre loinana rashtrapati bhavan da pangthokadawriba wasak lawbagi numit amasung matamsu pikhalaknaba president Modi da khanganki Anoba laingak semnabagi wasak lawbagi thauram lakliba me kuntragi numidang pung 8 taba matamda pangthoklagani thauram asida saki manung channa leiba leibaki luchingba singsu saruk yagadawri Taragatare Suba Lok Sabha Mikhal ki outer parliamentary constituency da BJP ki mirep oikiba Benjamin Matebu nungsibiduna masing yamlaba vote pirakhiba miyam amadi mahaki campaign da saruk yakhiba singbu thagat phongdorakli lalholub Asian IM ki aki akhang marakta mahaki dama vote pirakhiba naga furup ki miyambu thagatpa ga loinana mai paklaba NPF ki candidate Dr Lorho S Fojibu cherol amada Benjamin na thagat phongdorakli Indian Red Cross Society Manipur State Branch na sinduna tha sigi kungan nithoi dagi chatharakhiba Social and Emergency Response Volunteer ki instructor training program ngasiloshin khre thangal kaithel da laiba society asigi conference hall da pangthokhiba thauram asida saruk yakhiba trainee kungan nithoi da certificate khusinakhi Imphal West District ki Wangoi Block ki manung channa laiba Phubok Chau Sekmaijin Gram Panchayat ki Social Audit kam Gram Sabha ngasiloshin khre Manipur Social Audit Agency MSAA ki makhada numit taruk ni chopna chatharakhiba Social Audit amadi aduda kumja lishingani taraga nipan taraga mapan ki oina MG Narega amadi PMAYG ki makhada sukhiba thabak pumnamak yengsinki Handakta pangthokiba Board of Secondary Education Manipur na lauba Class 10 exam da anishuba position takraba Writer Care Academy Tiam Laishing Khonggi Mahairoi
Sophia Asem yauna atopa position holder taraga mapan okpagi thauram ama pangthokre. Will Your Success and Ultimate Academy Championship Palace Compound Sinduna Mafam Asida Laiba Machalai My School da Pangthokiba Thauram Maduda Loop Asigi Maikaitagi Makok Thongba Mahairoi Taraga Mapanda Khudol Pot Piduna Pukning Thawatki. Board of Secondary Education Manipur Bosem na Lauba SSLC Examination 2019 da makok mathang tarakraba maheroi sing okpagi thauram ama Imphal West ki Yumnam Huidrom da laiba Yumnam Huidrom Government Higher Secondary School da pangthokre SSLC Examination 2019 da makok mathang tarakraba maheroi sing adubu pukning thaugat po aina manamathum sing yenthoki. Mahairoi oiringai matam asi khwaidagi henna maruoiba punsigi tangkak amani haina retired Lieutenant General K Himalayana phongdorakli wafam asi Khurai Nandaibam Laikai Jila Parishad Welfare Committee na sinduna Khurai gi ima lai khulembi sanglenda pangthokhiba handak pangthokhiba kosem bosem amasung CBSE na lauba class 10 amasung 12 ki examination da mai paklaba mahairoi singbu ikai khumnaba amasung taramna okpagi thauramda phongdokhibani thauram aduda Himalayana makhatana hai mai paknaba hotnaba haibasida maithiba soidana lakani haiki. Deba Ponsisida Aisi Tonian Kalava Adur Deba Ponsisida Pangdaba Ngamdaba Porte Avase I late the NA was for Kanje failure do not I don't want to Noida discouraged to Honda character is a Kanoido I think Maram the Yamana way that I late Achumba Chana Honabado a same character Wakanda labor porto Isan attracto whenever law of attraction and letting on my evening. Aina no manatra no the ICU any Natraga I get to any Haksang Fani and a Kalava a Pabado the Misada dum Black 70. Patabata sum Kanba Aingamoy, I think I do Toroi, I Pisa Pedra di Tavo Fangoy, I do Fangoy and some later deba, I do negative to Isada Chagani. I don't know, Wakalo the Sumta. Lamsangda Laiba Lamsang Bazaar Primary School gi nungsitna humdokraba fit yankhaiga mari rom sangba berendra matam kuina lengakna semdana lakpadagi Educational Sports and Cultural Organization na tongan ba mioi singa khusamna duna semjin khre April thada akanba nungsitna humdokhiba school adugi berendra semjin ba aduda Saina Institute of Medical Sciences के Principal, Special State Office Imphal की Assistant PF Commissioner, Manipur State Rural Development Mission की State Mission Manager Skill यावना तोंगान बा मियोई कयाना मतिंग पांकी हाइरी Mission Transformation of Government School gi Makhada Johnstone Higher Secondary School da ahanba zonal level Math Science and Social Science competition pangthokre competition aduda Imphal East, Imphal West, Thoubal, Bisnupur amasung Wangoi zone da laiba tongan ba lengaki school singdagi mahairoi chahumga yankhai romna saruk yaki lengaki school singda class 3 dagi 8 fawbagi mahairoi sing aduna Math Science amasung Social Science subject ki tongan ba wahang singki pakum piduna athoi ahen tanaki Royal Riders Manipur na World Environment Day ga mari lainana chahi khudingi sinduna pangthokliba mahausa ima ningsing tha ga mari lainana ngasi Imphal East ki Wangkhai Puja Lampa Community Hall da mahairoi singgi oiba lai yekpa changdamnaba ma pangthokre taramatoirak suba oina pangthokliba ningsing thoram asida ngasi Green Air Good Health haibat hiramda class 3 dagi 5 fawba aduga class 6 dagi 8 fawba kanglup ani thokna khaidoktuna lai yekpa changdamnaki loinana changdamnaba asida makok mathang taraba mahairoi singgi manamathum lakliba June 5 da Thoubal Mela Ground da yenthoklagani hairi
Maira Paibi Haudokiba Numitka Mari Lainana Tha Sigi Tang Kungan Nipanda Pangthoka Dauriba Kunmathoi Rak Shuba Maira Paibi Numitki Mangoinana Bisnupur District ki Manung Channa Irengbam Awang Maning Laikaida U Chara Kaya Thakre Poirei Leimarol Maira Paibi Apunba Loop All Manipur Women's Volunteer Association Amati Nambol Area Apunba Maira Paibi Loop Napunna Kusam Naduna Irengbam Imoinu Turel Torban Amadi Panthoibi Lokol ki Jaga Singda U Chara Chanirom Thaki Hairi. People's United Youth Alliance Puya Manipurna National Women's Social Award 2019 amasung WOW Excellence Award 2019 fanglaba Mayang Lambam Daina amasung handakta Mumbai da pangthokiba Panachi Miss India 2019 da Fast Runners Up Tarakrabi Kajal Thangjam Okre Imphal Airport da pangthokiba okpagi thauram aduga mari lainana Puyagi President Elangbam Prasantana Hai Manipur bu Malem da masak taktuna mingsat purakhiba mioi sing asi aikhoina Kaufam Thokte Makoida Makata na Henna Hotna Ning Nabagi Pandam Amaga Loinana Ngasigi Thauram Asi Sinbani Haiki. Imphal West Commando gi team na ngasisu Thangal Bazar amadi Pauna Bazar da laiba hotel singda thi humbagi thabak chathakre Imphal West ki additional SP operation e Gana Syam Sarma gi midyeng makhata thi humbagi thabak adu ngasi nungthil pung 3 dagina Mangaga minute taraga nithoi fawwa chathakibani ngasi chathakiba thi humbagi hotel sing adudi Hotel Avenue Hotel Niran Lodge Polo Inn Hotel GM amadi Hotel Embassy Hotel Guest Hotel Siroi Hotel Gavlon da chathakibani thi humba aduda Hotel Embassy dagi nupa ani amadi nupi ahum phagat khibaga loinana makhata ba wahang pahong chathanaba City Police Station da sinakre hairi. Rajasthan के अजमेर दा लैबा MTS यूनिवर्सिटी की योजिक साइंस एंड ह्यूमन कॉन्शियसनेस की HOD ओइरिबी इम्फाल की कैसामथोंग होदाम लैरक्तगी डॉक्टर असेम जयंती दा इंटरनेशनल बेस्ट योगा मास्टर अवार्ड 2018 पिरकले अवार्ड अदु इंटरनेशनल योगा फाउंडेशन कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर बेंगलुरु अमदी योगा यात्रा को Limited Pattaya Thailand Anina Sinduna Thailand da pangthokiba 8 lak suba International Yoga Festival da khusinnarakibani. Hauzik sanabagi pau Nipan suba mangsa tabam iboyaima amadi puinabati memorial chahi yangkhai amadi humpugi likam knockout kendra wise kang tournament ta singjamai kendra team e kangkhut maipakre chatharakliba kang tournament asigi ngasi sanakhiba tara suba league match aduda nambol kendra kangkhut na tos ngamkhibaga loinana kang tournament asigi ahan ba half fawada nambol kendra kangkhut na panjil taraga mathoi aduga singjamai kendra team e kangkhut na panjil taruk chanba ngamki match asigi apiba matam loiraba matungda singjamai kendra team e kangkhut na panjil taraga nipan aduga nambol kendra kangkhut na panjil taraga mari khak chanbadagi match asi singjamai kendra team e kangkhut na nambol kendra kangkhut pu panjil taraga nipan taraga mari da maithiba piba ngamki M Hare Krishna amadi mahaki imung manungi senthang makhada singjamai kangkhut na sinduna chinga mathakta leiba kangkhut asi kangshangda chatharakliba kang tournament asida kangkhut taraga nithoina group mari thokna khaidoktuna saruk yari tournament asigi hayeng sanagadaba taramathoi shuba league Kaishamthong Kendra Kangkhut amadi Thongju Kendra Kangkhut anina lamba taunaragani. Kuntraga Taruk Suba Sub Junior Girls Basketball Championship ta Saruk Yarugadaba Youth Club Uripok Achom Laikai ki Sanaroi Shingda Uniform Khudol Tamkre Brahmapur Nahabam gi basketball court ta chatliba chahi asigi June amada chathagadoriba Sub Junior Girls Basketball Championship asida saruk yarugadaba Uripok Achom Laikai ki nupi macha sanaroi taraga nithoi aduda IMC Ward number 6 ki cooperator T Indrajit na uniform sing adu khudol tamki championship aduda
Youth Club Uripok Achom Laikai Team Captain na K Tanushree na oikibaga loinana TS Nidras na Team Coach T Chitaranjan na Manager aduga RK Sharat Chandra na Physio gi thaudang lauri. Ahanba MCA Under 16 Boys Naurem Ras Ningthau Singh Memorial Trophy da winner oikraba Young United Club Kwakatel Moirangpurel Laikai gi Sanaroi Shing ngasi taram na okre Chatliba chahi asigi March kunga mari dagi May taraga nithoi fawwa Langthabal Public Ground amadi Hainaupo Cricket Ground da chatharakiba cricket tournament aduda saruk yakibaga loinana winner oikraba Young United Club Kwakatel Moirangpurel Laikai Sanaroi amadi official singbu ngasi club asigi sanglenda taramna okibani. Laikhidraba Saknairaba Thang Tagi Oza and Khel Chandra gi Mingda Pangthokpa Marirak Shuba Pandit and Khel Chandra Memorial Laiteng Thanghai Competition 2019 ngasi Pangthokre competition asi and Khel Chandra Singh Charitable Trust Uripok ki chairman amasung member sing na sinduna Uripok Achom Laikai Basketball Ground kam Community Hall da Pangthokibani competition asi category ahum thokna nupa amasung nupi ki Senior category amasung chahi taraga mari makhagi nupa macha amasung nupi macha singi sub junior category khaidoktuna pangthokibani. Thang Liteng Haibasi, culture Tona Yonaba, Liteng Makal Mayama, sort of Honjaraga, Hariba, Liteng Singi, Atoy and Tanavagi, Pio Mama, when say within Pangtok Sabani, Hariba cultural Oba, Pomasina, the sports key, Mumena Moon, so when a Sagatsabani, culture Sibisu Yopa, Luna, Mako Singi, Thang Haibaki talent, Mayama, when a hidden talent, Lady Singi, Mayam the Putonaba, exposition, Malinaba, Maduki Chang, Maduki, Panama. Areba the bulletin asigi headlines amona miyam da thamjage lamda masida drug policy leitabana atopa state singdagi Manipur na drug ki chaiteng khwaidagi wangna phangba state oire Kumbi Setupur Mamang Laikai dagi pikliba angang ama laikhidabagi wahauda Sagolbal Moirang Lairakta leiba Mother's Care Children's Hospital and Research Center da irang thokre Manipur da tattana thokriba mob violence lepu haina mingthonba campaign ama Manipur People's Democratic Front na ngasidagi haudokre Amasung Center da Anoba Laingak Amasem Nanaba President Ramnath Kovind na BJP ki Luchingba Narendra Modi da Batan Taukhre